Shugor nakaslem jong unongsan hima. MLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum hene kasngi ulalet banya kendo ya Commissioner and Secretary katanat Puli Puthi Vijay Kumar Mantri ban panjang shai halor ke interview ya kikam Assistant Professor but lecturers haki college Sorkar hakaleng jilla habaya kran makinong thok khubor hadian ka jingkendo ya Commissioner and Secretary uba Adelbert Nongrum ulai thu ba Commissioner and Secretary katanat Puli Puthi ulai thu ba katanat kalapan sange ishwa ya ka jingtmu penlong interview haka Southrik ubanai nailar arhaja apusan na kalyang MLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum ulaong ba ka jingkhot thungkam kapenkhen ya ka Meghalaya Education Recruitment Board guidelines kabarankam ya ka 1:2.5 ratio ya ki kam ki balat ki ba klempen pau ya ka kerteng jongki ulaong batang saupu arngot ki kerteng ki bami ha ka kam hikai ya ka subject physics kade ar punyo ha ka jaka 100 punyo ka jagum jo ha ka botany but chemistry uba Nongrum uladawa bakatnat kade ban board katkum ka MERB Kumang sebagai mau befi nama kani ketika urgency mo kejilong tongkam kerki atau hapan mari edal de bat kuil sutra de banyak step by step kilang ba sutu abang panjik syai nama dulu singa pun bakalapat nak kalian cuma ini terkadang orang panjik syai bang sutra minta sini meninggal ikendu ya swapnil tembi di secretary jongka education Pada mentang awak kedua ia Kumar Menteri Vijay Kumar Mantri, the Commissioner Secretary to Education. Pada ngelapan ke appointment na Education Minister tinggal sultan kontasi ayo phone call na Vijay Kumar panglawan ia kaman kendo maniok susu kecing syai. Maka ni kalau urgency kalau kerki pelat tam lah Southrik kelas rang ni ke exam di nginumlah ia kaman pendelay. Menginumlah bandai kai mak compromise ia ka lawai joki pun samla tam ki habis dia employment, buat hamtam berubah ke education. Dia lalu katakan Nongrim, kawan berkedua itu bang sotrak khubor tasni, ada yang melakukan pau ya kita ki kejing bam sungu ya hab, namar kejing violate ya katakan principal guidelines, jongka MERB, kabin Meghalaya Education Recruitment Policy, ya kaba kila violate country kam kat kum kejing tho kabala syai kedar bagi daiban short list short listed of candidate katkum ka 1:2:5 kamu 2.5 times mo ti ko malapan pau menen kuntu ba ki jabun ki candidate ki blalong ki professionally eligible jadi din sekarang walong concern but na sutuna ta singai kendo ba kani kalong hot technical kalong very technical na sutu but kani ru ka involve ka reservation policy but dawaru mani pentemau ke sarkar kan bahkan penkloy ban pendep no ha ka bedai reservation policy kumlo ban review ban revamp namar kani kala slam sebab parat bakani kan kata ika state namar kumbang juang baka je kun jong apuros kata kambe tam takawai ka particular community mode sikila banong anti garo yang kei ka bangalong concern ka dei na ka banta ka state namar ipik bahdian sanpo artri gisnam nyem ib ka state jungi kan keu mereka yar arsut dia halor tanong rim bang asutrat entah singa mani kendo baru laai ke assurance bakin postpone nak suah ya kani ka interview ka bari banlong Southrik bakin hapan bakani kala simika rai aka level jongka Meghalaya Education Recruitment Board nimar kana penpau ki haki artli ki point bakwe ngam suihap kalong baka short listed ka bari ban sim kat kum ka vacancy jong ka post kum ai example biang anong biang mata kum ka fisik ka beri aknyo sim tang sau kuan rekat bakat day kat kum ka number 4 jong ki candidate ka day adu ruk nyo ti kat ni ki candidate nakawai ka subject skoi pat kalong jundo nong ka bakrau ya ka yangi kum jat bendeu ba kalong jundo nong ka bakrau ya ka department bat kum ju ya ka state hi porokoi kata di ka point ka ba kidong kamban penteri kambik strictly kat kum ka ratio tika ba arpat kalong ba kidai ban penpau ban publish ya ka academic score namar ka kani kat kum guidelines kala pau syai hoit ba bala shortlisted ki candidate kat kum academic score tini ta academic score kimtip namar fi hang ni kidong university ambe tang Meghalaya andre peling setelah kari India
Kebakiyo bakin wan ban apply ini ki post lecturer assistant professor. Barang cukup por kalong baki marks ki baron sikwi par ki other university sikwi par ki state du KPR. Mo kat kum ka qualification, kat kum ka degree. Kabaki ni ki candidate ki whole. Mo de kadi halo tanong rin. Bangadawa bakade bandon ka transparent, kadi bandon fair, kata ka recruitment. Bar kadai ban publish yaki score, yaki ngamut ya academic score kanang ba kita ki gini ki kabaki ong kini ka kini ki pro ki basudai ya kabar yo andai pak kemsa include kemsa lo sa short list mo kemsa short list mo kakta ikiru kede ho tanongren bakanong fair kanong transparent nadawa bakani kade ban publish bar na sutanat hiru ban kaliang commissioner secretary ula pun pau ban kaliang ka ME RB klasim karai bakin postpone pangit scam kinang yele baha janai kanang ba kanun nono ke jindu nong khamta mahabudi bakini ki ba ki bari ya bakin yo ya ka kejaki